Sithanda ukubingelelana sonke izihlobo ezithandekayo. Sibonga inkosi lokho isithungamela kulona leli bhuku labaseFeso. Silokho sifunda amaqiniso achiyechiyeneyo. Siza kuqhubeka kulona leli iviki sikusifundo ngu-11. Lapho siyaqhubeka khona sitatitsha kubhuku labaseFeso. Isihloko sethu sithi sona ukuphila ngokuthembeka okukhulu kuKristu. Mina engikhulumayo ngu-Amos Maforo. Ngizakucela engilabo lapha esiza kuncedisana ukuphakulula sona lesi sifundo ukubana baziveze. Salibonani balaleli ababukeli, siyabonga njalo ukuhlanganiswa nguThixo esifundweni okhulumayo ngumfundisi uMila Dube. Mahla bezulu, ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngisamukela lengilabo ngapha okhulumayo ngu-Elder uKlinus Maphosa. Salibonani lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sithanda ukubonga inkosi esisihlanganisile futhi njalo ukuthi sizwe okunye ngayo. Singakangeni kusifundo sanamhlanje sizaqala ngomthandazo, sizakhothamisa amakhanda sikhuleke. Asikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, Msindisi othandekayo, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osiphe lona ukubana sifunde izwi lakho. Sicela ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana sincedise nxa sifunda lona leli lizwi. Sincedise lalapho kudinga senze izinqumo, usiphathise, silungisiswe ngezifundo ezinjengazona lezi, silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Sikhuleka sithembele egameni likaJesu Kristu ozayo masinyane. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu Nozi ngomthandazo osinikeze wona. Izihlobo ezithandekayo, isihloko sethu senjengatsho ukuthi sithi sona ukuphila ngokuthembeka okukhulu kuKristu. Isizukulwane sethu isizukulwane sabantu abangathembakalanga. Njalo. Iningi labantu kabathembakalanga, ngabantu abasebenza bekhangelwe, ngabantu abafuna ukwenza ulutho ukuze kubukwe othile, ngabantu uthandiyo abangaphathani kuhle. Namhlanje sake sikhangele izixwayiso zikaPaul ukuthi uthini, ilizwi lenkosi lithini, kukhangelelweni yithi kubazali, kubantwana, kuzinceku labaphathi, kubabusi labo ababuswayo. iBhayibheli kalithulanga, lilakho elokukutsho ngabantu bonke. Izichaka iBhayibheli liyatsho lokubana bamele babe ngabantu abanjani, lalabo abalabantu ababasebenzelayo ukuthi kumele kube ngabantu abanjani. Okukhulu esikunxuswayo ukuthi sibe yikho khona yikubana sithembakale kwangani sithi sisebenzela uKristu njengabantu abasebenzela uKristu. Siza kuthola indinyana yethu yokwaziwa ngekhanda uEfeso ngo-6 ivesi ngo-9. Sacela udadewethu lapha uNozi asibalile. Kwabase-Efeso 6 ivesi lingelika-9. Lani makhosi, phathani izigqili zenu ngendlela efanayo, lingazisongeli njengoba likwazi ukuthi lo oyinkosi yazo leyenu usezulwini njalo akukho ukukhetha kuye. Hey. Mfundisi Dube. Nansi indaba lapha. Siveza lapha kuyinokutholayo, xhumanise lesihloko si-introduce lapha kuyinokutholayo. Siyabonga babukeli lathi esilapha ukuthiwa isihloko sethu sithethina sishona lapha ukuphila ngokuthembeka okukhulu kuKristu. uPaul abesebhala ekhangele amakhosi lezigqili. Uletha umfanekiso walokho ayebona ngesikhathi ebhala uEfeso ukuthi wayekhangela abantu abagqileziweyo, abantu babethatha babe yizigqili bengaholiswa besebenzela abanye abantu. Abese kunetha kumfanekiso wesiKristu khuluma lebandla leEfeso ukuthi hayi, nxa sesikuJesu Kristu silo obusayo onguJesu empilweni zethu, kumele siphile ngayiphi indlela. Kodwa ke lapha usivezela ukuthi phakathi abantwana kubuye abazali, kuzigqili lamakhosi, sonke amaqembu amane la silo inkosi yethu enkulu enguJesu. Ebhala lapho uPaul oloba uthi nxa usiye emuseum kwakule Bhayibhili eWashington DC elalikhutshe amabala ku-Old Testament la ku-New Testament amanengi
kwasala sekule 232 kuphela ayesesele engane ayalawula ukuthi umuntu kumele aphile njani nalabo abantu abathungamelayo bababusayo. So uzama ukubuyisela ukuthi iBhayibheli aliguqukanga. Ungaze kule zilobo ezingani ngama rights akhona emhlabeni akhulula abanye abantu benze ezinye izinto. iBhayibheli limile sithi lona kumele siphile sikwazi ukuthi nxa ngingumzali lami ngilomzali ngoNkulunkulu. Nxa ngiqhatshile lami uJesu ungiqhatshile ukuthi ngimKristu. Nxa ngisithi mina ebandleni ngingu-elder kumele ukuthi u-elder omkhulu nguJesu. Siphathane ngendlela eyenza ukuthi sisale sonke singabantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga. Sibekwazi ukuthi ukhona osikhangeleyo. Lapha ngizwisisa ukuthi ubudlelwano bethu komunye bufuqwa luthando esilalo kuJesu. Sinanzelela ukuthi ukuthembeka kwethu kuKristu kuzavela ngendlela esiphathana ngayo. Engikutholayo lapha kukhulunywa ngokuphila ngokuthembeka okukhulu kuKristu. Ayikhona ukuthembeka okukhulu maybe kumfundisi wami. Ku-elder wami, but lapha kuthintwa indaba yokuthembeka okukhulu kubani kuKristu. Ungafunda laphana futhi ibisisithi kuye kakula kukhetha. Kule ndaba la nxa sikhetha sengikhuluma practical. Nxa sibuya kubo nominating sikhethana kumbe kusemsebenzini asifuna ukukhetha ubani siyakhethana thina instead ukuthi sifake uKristu kube nguye osikhethela. Alright. Siyabonga kakhulu ukuvezelwa isifundo sethu. Yikho ke kulona leli viki sekwathinta umfundisi uDube sizakhanyela ubudlelwano babantwana nabazali. Sikhanyele izixwayiso ezilethwayo kubazali ukuthi bamele babe ngabantu abanjani. Sikhanyele izichaka lezichaka kuKristu labaphathi lamakhosi ukuthi simele sibe njani. Akula ozakusala zihlobo ezithandekayo. Siyabe senza kuhle uma singalalela ukuthi ilizwi lenkosi lithini. Ngizacela lapha dade ukusikhanyelela Efeso 6 ivesi 1 usiya ku3. Kwabase Efeso 6 ivesi lingelika 1. Bantwana lalelani abazali benu enkosini ngoba lokhu kulungile. Hlonipha uyihlo lonyoko okungumlayo wokuqala olesithembiso ukuze kukulungele lokuba ube lempilo ende emhlabeni. Nansi iadvice eqhatheke kakhulu. Siphila esikhathini sama rights amalungelo. Thola ukuthi abantwana labo balamalungelo. Uyazi imvenge isikhathi esiphila kiso kade abantu benza abakufunayo. Kodwa ilizwi lenkosi alithulanga. Nansi isixwayiso esikhulu esithi bantwana hloniphani obani bakithi abazali benu. I-advice le kuyini esikutholayo ikakhulu sikhanyelele sizukulwane lesi. Kuthiwa endulo kwakusenzakala abantwana babe ngabantwana kubazali babo. Bephathwa njengabantwana. Umzali wayengenza yiloba kuyini angakwenza ebantwaneni. Kwesinye isikhathi akwenze ngamandla wonke eforsa. Kodwa lapha kulokho kumenyezelwa ukuthi abantwana sike sikhangele indaba yabantwana ikakhulu. Kuyini esikutholayo izihlobo zabo? Lapha okulomcijo ophumayo la olethwa nguPaul. Indaba yabantwana lapha uzwayithinta ngitsho la kuMateyu. Uthinta ukuzehlisa njengabantwana. Ukuthi nxa sifisa ukuthi sibe sembusweni kaThixo kumele sizehlise njengabantwana. Then abesethinta lapho ukuthi nxa abantwana siphonguletha general nxa abantwana bekhona ngikhaya baphansi kwabazali. Balalela imfundiso zabazali. So kabazenzele okwabo bangaphansi kwabazali. So abantwana kabazehlise. Baphansi kwabazali. Angithibela. Yikho kuthwa siyabonga maphosa. Ngile mica phose mithathu kumbe ngaba mine ngesifundo esithola lapho ukuthi abantwana kwakuqala bangamaKristu. uPaul nxa ethi enkosini ukhuluma nabo njengabantu abakhonzayo. Lingabantu lingabantwana lingamaKristu. So kumele umntwana akwazi ukuthi inkonzo kayisoyo umzali wakhe ngeyakhe la ngoba ungumntwana. So kaziphathe ngendlela ukuthi uNkulunkulu nxa ephambi kwakhe uziphatha njani. Eziphatha kumzali aziphathe kutitshala wakhe esikolo aziphathe emntwini omdala ahlangana laye. Umntwana wonke ongilaleleyo ngoba kwazi ukuthi okwenzayo kwenze sengani uJesu phambi kwakho. Ngwakuqala. Okwesibili ukulalela into enhle. Nxa kukhona into enhle ukulalela kuthiwa nxa ulalela kungezela insuku zakho zokuphila. Umntwana wonke ongilaleleyo ungabona impilo ingahambeli kuhle
nanzelela ukuthi uphila njani emntwini omdala kuwe njengomntwana. Okwesithathu, ukulalela kungumthetho ovela kuJesu. Kunjalo. Uthena ngoba ngumthetho wakuqala olesithembiso. So kumele ukuthi umntwana nxa elalela akwathi ngikwenza ngoba kungumthetho ovela kuNkulunkulu ongizanika ukuthi ngiphile ngendlela efaneleyo. Engakucina ngokukhuthaza ukuthi umntwana nxa eselalele kafunde ukuthi impilo yakhe eyokulalela izamnika impilo lapha emhlabeni nomhlaba olandelayo. Amen. Nxa ngikuzwa kahle mfundisi uthi okuqume impilo zabantu yekungalaleli. Kunjalo. Ya, ungabhodi emangcwabeni lapha mbona abantu abatsha abaningi asebelele la 80 something, 90 something, ngama 2000. Yeah. Ungakhanyela imithetho yonke ephulwayo ngabantu abatsha, ngabantwana yekungalaleli. Asobantwana abancane nje abaku-ECD ababhalelwe livesi. Lawe mntwana osukhulile lalela umzali. Kuthiwa umthetho lani? Olesithembiso. Nginanzelela ukuthi indaba leyo yokulalela kulicebo likaNkulunkulu. Sinanzelela ukuthi emhlabeni esiphila kiwo khathesi abantwana abamelana labazali, abazali balama BP, balama chukela ngenxa yokungalalelwa. Kodwa sithola ukuthi kulicebo likaNkulunkulu lanxa abazali bengaba lamaphutha, uNkulunkulu ukhangelela ukuthi thina sibe yizibane. Siyizibane ngitsho la kulabo abasikhangeleyo. Bese nithathekiswa ngabazali futhi abanye labo sebengabazali. Ilonke apply amaforo la kuyivesi yona le. Ukuthi abazali bakho uyabazi yini? Lanxa usukhetha uJesu umzali engamkhethanga uJesu, uyamazi yini umzali? Ngozulethe ipoint eqhathekileyo ikakhulu kumaKristu abantu abakhethe uJesu. Isixwayiso esilethela lonto uthi ivesi ayizangithi kalalelwe umzali ngoba ekhonza. Hayi, umzali uyalalelwa. Kulabantu asebelahla abazali babo, sithini ngabo, ikakhulu loba ukunakekela. Uthola ukuthi umuntu uyasebenza eGoli khona ngale, uyasebenza koBulawayo, uyasebenza emazweni eEurope khona ngale. Abazali abathunyelwe. Abazali bayahawula, sithini ngakho ukulalela kanti lapho sebengasenelisi siyabananza yini umlando wabantwana. Ya, indaba yokulalela lapha nxa uyithinta ukwathinta kwelinye ibhuku ngiphola futhi obhalayo ukuthi umuntu onganaki izihlobo zakhe ufana nomuntu okulahlileyo kukholo. So nxa abazali singabanakekeli kuyafanana lokuthi sesidelile, sesilahlile ukukholo kwethu. Powerful. Kuyasiqumela impilo. Yebo mfundisi. Umntwana ngemvelo, nxa sikhala umntwana esimaziyo ozele ngemvelo, uvelo lobumina. Ungamnika ukuthi umceli uyambone salazo. Kodwa uPaul nxa ebhala uthi thina singabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa. Umoya ingcwele uzolungisisa ubuntwana bethu. Kasifundeni ukuba lusizwe bazalini bethu njengabantwana. Kasifundeni ukulalela. Simvumela umoya ingcwele uzosifundisa imvelo kaKristu esingalayo thina. Sikhupha ubumina ngoba umntwana ongasiza umzali wakhe umlimi uzawamazi njani? Xa usehlula umzali okukhangeleyo. Kunje nje abazali sebekhulile, kasibancediseni ukuthi baphile impilo yabo iziphupho ifike lapho umlimi afuna khona ngoba singabantwana ngenxa yabazali laba esabanikwa nguThixo thina sizalwa sasingasaba khona. uThixo wabanika asibahlonipheni sibagcine yathi ngendlela efaneleyo. Powerful. Ngithemba siyakuzwa ababukeli labalaleli asambeni siyenakekela abazali. Bese kuthiwa lapha nozi kule confusion ezimuli, idisorder khona lokho ukuthi abantwana abahlonipha abazali kwenza izimuli ungabi lentokozo. Ngananzelele uyathola ukuthi abadala balama BP balamochukela okunye kwakhona kubangelwe ngabantwana uyazi kwesinye isikhathi phezu kokuquma yethu impilo kwesinye isikhathi siquma lempilo zabazali bethu ngendlela esibaphatha ngayo. Ake nisizwe lezi zixwayiso silalele abazali. Kukhona kukhona engifuna ukungezelela lapha. Kuthiwa even abantwana silabo silemingcele. Ayisikho ukuthi nxa abantwana bengaphansi kwethu lathi kumele sibalalele njengabazali. So lapho kuthiwa silemingcele ukuthi abantwana kasimelanga sibaqile. Kodwa nxa sibanika izeluleko kumele sikwazi ukuthi lathi singabantwana. All right. Ake singene lapha kumzali. Angithi vele sike sikhangele okukhangelelwe umzali ukuthi akwenze. Sesinanzela ukuthi umntwana anti lokhu kuza kwengeza impilo yethu. Le quality yempilo awuphonga ukuphila nje kuphela. Uzaba health. Asikuthi ukuthi phela zaba leminyaka eminingi. Hayi umlimo kuthiwa kulesithembiso kuba lempila kahle. Ake sikhangele isixwayiso lapha ezibuya ebazalini. Lacanga ngosuku sikhangele uvesi ngo4.
Boyise, lingabathukuthelisi abantwana benu, kodwa bondleni ngokufundisa langokulaya kwenkosi. Kuthiwa singenzi njani bakithi? Singabathukuthelisi. Ungabala uKolose ngo-3 verse ngo-21. Uletha umcabango ofanayo. Ungasibalela futhi lapha. Verse 21. Yes. Boyise, lingabathukuthelisi abantwana benu, hlezi badumazeke. Hey madoda. Anti liyakubona yini isihlobo esithandekayo? Kuthiwa abantwana sike sikhangele indaba leyo yokuthukuthelisa. Kuyini okungabe kuyenzakala Maphosa Mfundisi Dube esingakutsho nxa kukhulunywa ngokuthukuthelisa abantwana? Kuyini okuya kusenzakala? Ukusebenza labo ngodlame, ungafaka uthando, ngoba okwenza ukuthi abantwana bathukuthele indlela mina nxa ngantshela ukuthi hayi esikolo kuthiwa sibuyela lo, ukwazi ukuthi kangila mali khona kukhiyana umntwana vele kuhle kumthukuthelisa. Okay. Ungabanakekeli bokutsho okay sibaphendule kubi yebo. Ngothando. uPaul ukhangele ngelihlo lokuthi singabantwana bakaKristu thina. uJesu lanxa esazi ukuthi ngiwonile kaze akabuye ngikhahlameza. Uyangincenga mntanami. Powerful. So umntwana ngazawone kumele ukuthi nxa ngisithi ngimncedise ngothando. Okwakuqala kumele ngimhlukumeze. Okwesibili kangimondle ngothando lokuthi lokhu kayisikho impilo yileyi. Uphile ngalindlela angaphamanisa sihlale phansi sixoxe. Kodwa uhlupho ngenxa yemvelo yesona esikuyo siqabuka sesibahlukumezile ngokuthethisa ngokuthatha uswazi singazange siqale saxoxa ukuthi kathi lapha savumelana ukuthini. So indaba ekhuthazwa lapha ukuthi kasibuyene elizwini leThixo lo mntwana ngayichawa avuma ukuthi umbaba uqondile lo mama ngoba lokhu ngakulaywa ngehluleka. Kumele nxa ngisenza ngingamchi ehlukumezele ngabona ukuthi kathi kwenzelwani akuvuma ukuthi kwenze ukuthi imemphamanzileyo. Oh yes. Yes. Nozi? Ngicabanga ukuthi kwezinye izikhathi lamagama esiwasebenzisayo njengabazali ayenza ukuthi abantwana begcine bethukuthela kumbe kugcine sokuvela ukuthi ngathi kabahloniphi kodwa kusukele kithi indlela esikhulume ngayo. Kwezinye izikhathi le favoritism ezimulini ukukhethana lapha. Ukuthi ngelinye ilanga ubani ngawona nxa kuphathwa ngendlela echiyeneyo nxa sokufike komunye. So umlimi sengathi engasisiza ukuthi abantwana sibancedise ukuthi bengawoni. Yes. Uthinte indaba yobandlululo yokukhethana futhi. Yes. Yenza abantwana bathukuthele kakhulu. Uyazi ezinye izinto esilazo uyazi ukuthi abanye bayakutshela ukuthi ngama 1970 umama ngokuthi wayekhetha ndalwana ukuthini. Abantu lokhu bekubambile sebebadala abantu. So bazali kulokho kulethwa kithi singabathukuthelisi abantwana sibaphatheni kuhle sibondle kahle. Silomlando esimele sinjani bakithi? Siwenze umlando wokungathukuthelisi abantwana. Uthe iqedisa ivesi leyana kulokunye esikukhangelelwe. Kuthiwa senze njani ivesi ngo4 nxa icina lapha? Sibakhulise ngani? Sibakhulise sibafundise ngani? Ngokula kodwa bondleni ngokufundisa la ngokulaya kwenkosi. Right. Umzali kulesixwayiso sakhe siphelele kukhona kumele enze njani bakithi? Ekwenze. Kuyini okuthintwayo lapha? Kuyini esimele sikwenze? Nansi indaba lapha Elder 4 verse 4. Bobaba labo mama emulini lime endaweni kaNkulunkulu. Lime endaweni kaNkulunkulu. Kunjani? Indawo esime kiyo ngekuthi thina kumele sihlonitshwe. Nxa sihlonitshwa hathi ukuthi sisebenze intukuthelo. Kodwa kumele sisebenze amazani othando lomusa nxa sisebenza labantwana. So lapho esime khona sime endaweni kaThixo njengabazali. Yes. Kuhle kubeka kahle uMaphosa lapha. Ungabala uchild guidance upage ngo259. Uthi bobaba labo mama lime endaweni kabantu bakithi kaThixo silomlando. Kulabanye abazali abaphonga ukushiya abantwana. Siyakhumbula indaba kaEli. Yes, ukuthi hayi kulandaba azazibonela licala elikhulu. Izixwayiso esizilethwayo. Ungelula Mfundisi Dube ungakutsho kundaba leyo kufundisa abantu. Egumeni kumele ube lentokozo. Sure. Umntwana bekwazi ukuthi enguchayelwe kuyini. Alright. Ngiyakhumbula umunye ubaba wayeqinqa esentsha umntwana baqale baxoxe. Uswazi anti yakwasavumelana. Alright. Abuye ehleka ethi kathathi anti waswakwanxolela phinda futhi athi hayi savumelana athi
but ungachayi kakhulu phela kukaso sokukhala ukuthi but ubu-right laphana baba ngoba sasivumelele ngabhala phansi ngasayina ngathi into kangisakwenzi. So kumele kube le ntokozo ukuthi ubaba kwenzayo yinto esayivumelana nayo njengobaba wami lami ngingumntanakhe. Njengalokhu uKristu nxa esilaya uthi abangabami ngiyachaya kodwa uchaya ngothando olokuthi singabantu abakhe. Kumele ukuthi ngemva kwalokho ukuthi sichayile singame kuchayeni kuphela kasibafundiseni ngendlela uthi xa ufuna baphile ngayo. Elizwini likathi kwekucineni bazaphila ngendlela efaneleyo. Yes. Hey. Kasikwenzeni ngothando njengoKristu. Asimeni endaweni yethu idiscipline mayingashoti. Siphila khathesi inozi kulemithetho eminingi abantu abasatshaywa hamba sakhuzwa yazi kulabo abuse abaningi abaqanjwayo abanye abuse kungasi ukuthi umuntu uyabuse khona isibilo kuyabe kuyi abuse khona ukuthi awusenzi iphathi yakho ingxenye yakho njengomzali. Ngifuna ungezelela Elder Maforo ngubamba umlomo ukuthi kulamaphutha amanye enziwa ngabantwana singabaqondisi. Kwesinye isikhathi umntwana adlale nxa for example nxa kungabuya abantu bemzini thola umntwana segida nango phezulu kwamasofa sesenzana ubaba ngeke umqondise kulabantu kodwa abantu sebehambile ukuthi hayi lokho akwenziwa kuyamncedisa umntwana ukuthi akhule but ungakuyekela kwelinye ilanga uzangena kwenye indawo then akuphazamise. Engikuthola lapha ukuthi njengabazali silomlando okufundisa abantwana. Alright. Umlando esilawo ukuthi sibafundise indlela eqondileyo ngayiphi indlela kulo disciple lo discipline mabala la ayahambelana la ukuba lo mlandeli lokuqondisa umuntu vele umuntu angeke aqondiseke engalandelanga. Alright. Siyabonga Mazi. Okay, mina ngithanda ukuthi lapha nxa njengabantwana singalalela khonokho okuchiwo njengabazali sidlale indima yethu. Kuba i-argument enkulu kakhulu engamelana lokuthi uMkristu imuli kumele ibe njani. Nxa singakhangela indlela eliphila ngayo intshumayelo enkulu edlula ukuma ku-pulpit. Yes. Usitho wamfikisa la se-church futhi lapha. Kuthiwa singabazali futhi kulabanye esibathungamela. Njengabazali singathukuthelisi amalungu ebandla. Kungaba semsebenzini futhi ngoba lapho okhangele khona siza kuvakatshela lokho sisiya phambili. Kodwa lapha sisakuthini nxa ungumzali ule fatherly figure kuyini okunye singakudobha lapha esimele sikwenze kuphathene abantu. Isifundo esivela khona ukuthi nxa umzali ebandleni ephila ngendlela amele aphile ngayo ekaKristu kuthi ukuthi kuyaveza ukuthi umntwana ngumzali lo mntwana ongiyimi ekukholweni nasemulini ngizaphila ngendlela efaneleyo. Umthandazo esilawo ukuthi kasifundeni ukubana emulini ngisemsebenzini ngisemulini yomsebenzi. So mina engithungamelayo ngingumzali khona pha. Kangenze abasebenzayo embathungamelayo baphile besathi umzali wethu uyasazi sihloniphane. Futhi nxa sekuphonyazwe sihlale phansi siqondisana hayi emsebenzini siyaphangisa. Ebandleni senza ngalindlela ecounseling yethu ukuze siqondisane ngothando kuthunganyelwe ngothando ubuzali bube ngubuzali obuvela kuKristu Jesu. Siyabonga kakhulu. Ake sike singene indaba yomsebenzi leyo. Sike sikhangele izinceko. Angithibela. Le imbonisa ivuthiwe le abazali. Yes. Ngizacela lapha ukusikhangelele futhi uverse 5 sisiya ku9. Verse 5. Yes. Ziqili. Lalelani amakhosi enu asemhlabeni ngenhlonipho la ngokwesaba ngobuqotho bezinhliziyo njengoba lingalalela uKristu. Lingawalaleli ukuba liwathokozise nje kuphela lapho elikhangele. Kodwa njengezigqili zikaKristu lisenza intando kaNkulunkulu kuvela ezinhliziyweni zenu. Sebenzani ngenhliziyo zonke kungathi lisebenzela inkosi, hachi abantu, ngoba liyakwazi ukuthi inkosi iza kuvuza umuntu wonke ngenxa yokuhle akwenzayo loba eyisigqili loba ekhululekile. Gcine ku9. Yes. Lani makhosi phathani izigqili zenu ngendlela efanayo. Lingazisongeli njengoba likwazi ukuthi lo oyinkosi yazo le yenu usezulwini njalo akukho ukukhetha kuye. Alright. Sike sikhangele kakhulu lapha ezigqili. Kumbe izisebenzi ngulethe ngayo ngolimi lwanamhlanje. Yes, ngoba inengi lethu ku context esisikiyo
Kuqala endulo ebhala lapha izigqili kwakunjengempahla yomnikazi. Yeah, kunjalo. Wawungaphathwa uthengiswe kumbe uhlukunyezwe kumbe uze uchayo kumbuzo ubulawa angithi phela kungasinto yalutho. So kwesinye isikhathi kwakubangela ukuthi umuntu loba esebenza wayephonga uphathe ngelandaba ubunceku bakhona kungasibo kuthembakala. Lingalalela lapha siyakhuzwa lapho ukuthi sibe zinceke ezinjani bakithi ezithembakeleyo. Izigqili esikhathini sika Paul yilo mpikitsha inzama ukucomba ukuthi wawunjani. Siza kuchasisa sixoxa lapha. Kuyini esikutholayo lapha mfundisi Dube kumavesi la abaliweyo nxa kukhulunywa ngezigqili bese sikufaka futhi ngokosuku lwanamhlanje ukuthi thina sifundani singaba njani. uPaul ulinganisa indlela abagqila njengayo ngesikhathi sesilevari ngesikhiwo ukuthi wawungala nkulumo ngayitsho kulo kuthethumbileyo. Right. Wawusenza loba yini angaze akutshaye kumbe akubulale kwakungala muntu ombophayo. Ngoba yena uthethe njengesigqili yena nguyobusana. Kodwa uPaul usithi phakathi kobugqili lobana elibaziyo ngizolivezela ukuthi sesigqila nje kuKristu obugqili bothando. Yes. Okumele ukuthi lalo isigqili wena ombusayo umhloniphe ngoba la ngumuntu owafelwa nguJesu. Yikho esiza lapho ukuthi lina zigqili lapho othi usebenza khona othi ngisisebenzi hlonipha umuntu okuthungamelayo omsebenzelayo. Uziphathe sengani uphambi kukaJesu. Ungathi wena ngizasebenza nxa ekhona. La nxa engekho oba kwazi ukuthi uNkosi ezulwini eyiyo ekukhangele. Ngiyake ngikhangela abantu kulenzo bafuna ukuthi kuclock emsebenzini. Sengani ubusa ipheno oyibhalileyo ukuthi ngifike namanga waqamba futhi ubhala u7 uphunda uhamba ungasaze ufike ngo7 wakhona. So inkosi ithena umuntu osebenzayo kakwazi ukuthi ugqila njengoThixo uqale ukukholweni ngaziphathe sengani uKristu nguye omqhatshile emsebenzini. Ngitsho lo muntu othi ngiqhatshiwe ngiyelisa inkomo ziphathe ukwazi ukuthi onguye ukukhangela emsebenzini lo nguThixo. So sihloniphe lo omsebenzelayo uphinde uhloniphe okusebenzelayo uKristu abe ngowethu sonke ngoba sigqilezwe nguJesu Kristu. Ukugcizelela ipoint lapha ethathwa ngumfundisi la. Ngithola ukuthi izigqili zaleso sikhathi zazifundiswa. Yekela sibuye kithi namhlanje. Abasisebenzelayo siyake sibanike amathuba ukuthi hayi la esikolo nxa engela 5 O levels. Kumbe kuyini la umnika ithuba lokuthi afunde. Siyake sikwenzeni mafuru. All right. Yes. Hayi bezwakala maphosa kule ngxenye lathi simele sinjani bakithi siyenze lapha ngifuna ikakhulu lezi zigqili lezi ke sizikhangele kumbe izisebenzi sibe sithandele kunenge singakwenziyo kahle nozi lapha ngikhuluma lathi especially thina amaKristu yabona isixwayiso lezi uEfeso ngo6 lo wabhalelwa amalungu ebandla yiwona la engenzi kahle na ngizwe even emsebenzini abantu abakhalwa ngawo ngabantu abangamaKristu yibo abangenzi kuhle uthintile abaklokha amanga ngabenzi kahle kabaphathi kahle imfuyo yabantu abafana benkomo amankazana abesebenza kwesinkathi bachaphaze maphosa lokudla kumbe lokho abakunikeziwe ande nayisiyo kusebenzile yikho lapha kulokho kuxhasha ukuthi sikwenza ngani senzela ini bakithi inkosi sizabuya lapha sifithizele laba abaqhathi labo ukuthi bafike baphathe njani kuyini okunye ukutholayo. Mina nanzelela ukuthi lapha ekusebenzeni la nxa umuntu wayezwisisa ukuthi ugqilazekile umsebenzi wakhe bekumele ungasoleki. Nginanzelela ukuthi kwezinye izikhathi nxa sisebenza lawe uyisigqili. Kulezinye indawo amabhatshabe efakiwe lapha umuntu engekho atshweni ehambile. Nginanzelela ukuthi kuyasigqugquzela ukuthi njengabantu lapha esikhona singafuni ukuchayelwa ngoba ngikwazi ukuthi uNkulunkulu uhleze khona njalo futhi uhleze enjani engikhangele. Lokhu kumele nje kuqalise ngami kuqalise ngawe emlaleli ukuthi emhlabeni onzima kangaka abantu bengathembakalanga thina njengamaKristu izisebenzi esilazo abantu babone kithi ukuthi hayi isisebenzi siphathwa so. Anithi be yakuzwa maphosa lawo omqhatshile lobungekho umsebenzi kawuhambi kwangani ukhona angithi be inkuthazo khona okunye okuvamile maforo abantu thina esiqhatshayo iyadlula inyanga sengane vele akula nyanga edlulileyo ngikhohle ukuthi umuntu lana naye ulelungelo lokuthi athole imfanelo yakhe la nxa kukuncane akutholayo kuye kuligugu
uThixo uyakubhala ukuthi umtshontshele. So kumele ukuthi sikwazi ukuthi nxa mina ngisithi sengingumKristu ngiyisigqili sikaThixo ngiyisisebenzi sikaThixo. Isisebenzi sami ngangisiphathe ngendlela uJesu engaphatha ngayo. Nxa uJesu engavuke ngicithi umoya ukuphefumula ngizaqhubeka impilo. Alright. Usilethe dimension yathethwa ukuthi lathi anti esiqhathileyo uthe sifundisa abantu sibafake kuzinga eli umuntu uthi sibhadale. Ngangizwe language le kakhulu kuboma uzwe kuthiwa ugqoka mina ugcoba mina udla mina kwesinye isikhathi umuntu usebenzile amankazana la ezindlini abasincedisayo. Sure. Ubone seholiswa ngesepa seholiswa ngempahla uzaqoka la ayikho yini la kuvumelana indaba elethwayo la kuthiwa sibaphatheni kwangani siphatha andilathi sireporta kuKristu ukhona osikhangileyo lakathisi ukwathinta ukuthi umoya lo ungavalwa uyaba yini so asikukhangeleni izihlobo yengeza kanti zikhona phana uverse 9 uthi lani makhosi yenzani ngokunjalo kuze liyekele ukusongela phansi lapha ibisilethe ukuthi uNkulunkulu kabandlulula umuntu uyithinta ipoint yona le ukuthi nxa kunje thina sikhangela abantu sibakhangelele phansi sithi hayi lo hantu uyanisebenzela so kumele asebenze gadalala kulokuthi lawe ngikhaya even ngikhaya asithi ulesisebenzi ulomntana wakho uzathola ukuthi isisebenzi sesisebenza from ekuseni lize lechoni la kodwa lo mntana wakho phela ukhangele phela lo so kuqalisa ngikhaya ungakuyekethisa umntwana ukhangele uyafunda sisathinta indaba yabantwana right sike sakhangela lapha uverse 5 usiya ku8 sasike samkhanyela kukhona okunye esifunda isike sikukhanyele kuthiwa thina sonke sinje siyizigqili izigqili zikabani zikaKristu nxa ulabantu bakhanyeleyo yazi ukuthi la ukhangelwe anti umcabango lethwayo right njengezigqili zikaKristu uPaul uthini kithi uthi senze njalo uxwayisane labo abakhanyele izigqili sifithizele yona le indaba uPaul lapha na ku5 ku10 izigqili kazihloniphe kazilalele amakhosi abo ngokwenyama besesaba bethuthumela ngokwenhliziyo eqotho njengakuKristu mlali bathi njengakuKristu si lapha sibuswa ukuthi sesingamaKristu bathandekayo nxa sesingamaKristu esengikwenza emhlabeni konke kangikwenza ngani uKristu ngethe ngiyenze engikhangela ngingathi ngiyenzela umfundisi ngiyenzela ubaba ngiyenzela ongiqhatshileyo kodwa ngikwenza ngoba sengibuswa nguJesu othi kwenza ukulunga nxa usukugqila njengoJesu uhlupho ke silele ukuthi isikhathi esiningi sithina hayi okwechurch ngizakubona sengisechurch phakathi kovinza phela enye impilo ubuKristu bukhona emsebenzini esikolo ebandleni endaweni zonke yikho Paul aqalisa ukuthi kasazi kwazini ukuthi oqhatshileyo kaziphathe ngalindlela loqhatshiweyo ngoba phambi kwesikhathi sobukhosi sonke siyizigqili powerful uyazi ngikhumbuza okunye kwanda ukuthi kwesinye isikhathi njobe yacho kwesinye isikhathi abantu sasithathe futhi enye ingozi ekhona laba abasiqhatshileyo kwangani sebenguNkulunkulu wethu kuyakhuzwa futhi khona lokho uNkulunkulu umunye nguyomela kho yazi umuntu uthola ukuthi uyaqhuqa sengumhlanga esisaba umuntu omqhatshileyo azisa ehlulekele kwesaba ubani uJehova uJehova kafakwe endaweni yakhe sifithizela le point elethwe ngumnali ukuthi kasazini ukuthi nxa sisenza senzela abantu bakithi uKristu osikhangeleyo izancede even ukuklokha lokho kade sekuyicho lokuthi yonke into yenzayo sikwazi ukuthi ngenzela ubani uNkulunkulu nguyo umqhathi wami njani omkhulu okwesibili kuyini uthi la nxa kunjalo ke ubugqili loba kungaphi kuyini kutheni ukugqilaza kuyinto embi kakhulu alright kumbe kutheni kuthe wena ubugqili kuyinto embi ngisekelana lapha loKolose ngo3 verse 22 ibiletha nje ukuthi nxa lobu yisigqili ungayenzi uwathinta umfundisi wami lapha ukuthi thina sijayele ukuthi namhlanje silahla amajogwe kabakho abathungameli sijone sitshakala kuphela singasebenzi thina sizitshela ukuthi senza kahle kanti thina ngokwethu siyazonela ngoba isikhathi esiningi siyenzela ukuthi abantu basibuke akuthi namhla uchayile then ungachaya uzakuwa ekugcineni uzalimala good yes kunomcabango ngifike lapho uthi izisebenzi zikaKristu izigqili zikaKristu nxa sizisebenzi zikaKristu bathandekayo babukela lalele ngicela sivumelane la yes uKristu
uthumo lwakhe ngolomsebenzi. All right. Laye uthi kwelinye la wafundi ku5:17 uJohane ubaba usemsebenzini lami ngisemsebenzini. Ngakho lathi ke nxa sisebenza kaKristu sizathembeka. Wathembeka kwaze sekufeni uJesu Kristu. Kazange akafake phansi amajoko. So lapho qhatshwe khona ungutitshala, ungumfundisi, ungudokotela, sebenza njengesigqili sikaKristu ngokuthembeka. Amen. Baze batsho ukuthi kathi ukhonza nga uthi ngikhonza uKristu nguyobusa impilo yami. Ngoba nguyongikhangeleyo wena la ungekho uhlele ngikhangeni. So mina iticket lami limakho ezulwini kulo lapha emhlabeni. So ngizasebenza emhlabeni lapha ngiphile ngilale kodwa ngilosabelo ngilalo ngizahamba lalo ezulwini yikho ngisebenza ngalendlela. So umlimi ukhala ukuthi phakathi kokugqilazwa ngumhlaba singakhohlwa ukulalela sikhangela uJesu ngokuthi siphile ngayiphi indlela. Hey madoda. Yes. Kusukela enhliziyweni bese ngo6 lapha. Nozi Mina nginanzelela ukuthi lathi siyaqiniswa ukuthi kwezinye izikhathi usungabona ngathi ukuthembeka uyabungathi usuyisithutha ngoba uzabona kunguwe wedwa. Uzabanye abakho abanye kabayenzi kahle. Kodwa sithola ukuthi umvuzo opheleleyo siyawuthola kuKristu ekuzeni kwakhe kwesibili. So hayi asimeni isibindi sithembeke singakhangeli ukuthi abanye benzani ngoba kathesi sile ngqondo leyana ukuthi sihamba sibanenge ukuthi ngasebenza mfundisi ngithi imali yami siphelela lapha iyashota ngiyagcina khonapha but kukhangelela ukuthi sisebenze ngokuthembeka la ngokuphela singasoleki. Yes. Yingozi esilayo angithi phela ukuthi uzakhanyela ukuthi abanye abantu benza njani. Lami soku imali yami iphelela khonapha nje. Sikhona lapho asenzeni okusuka enhliziyweni. Yes. Konke sikwenzayo asikwenzeleni uThixo athi abantu. Yabona ungenzela abantu maforo. Abantu ba expire kusasuyavuka efile umuntu. So konke sikwenza sikwenzeleni uThixo ngoba ekupheleni uhle wathinta labana kulokwahlulela kulomvuzo omkhulu esiza ukwamukela. Right. Uyaletha lapha umaphosa indawo yokuthi nxa sisebenza senze ukuthi senzela uKristu onguyokhanyeleyo obonayo loba singa okhangela lezi zinto zenhliziyo zethu isihlobo esithandekayo. Indaba lesilethelwayo yibunceko obupheleleyo. Siyakhala nje ukuthi abantu abasozince kusesikhathini izikhathi abantu ba-abuse izikhathi izimali oyinikiweyo. Omnye wakwathi ecomment kuthiwa ubusela obuningi benzakala ikakhulu kufuel. Ikakhulu umuntu iclaim abantu abazenzayo zefuel zezikhathi abantu bakhohlwe isihlobo esithandekayo. Uthi konke lokhu senzela ubani? Umlimi nguyokhanyeleyo nguyumnikazi kwakho konke. So inkuthazo esitholayo kusukela kuverse 5 siya ku7 ngiyokuthi njengezinceko asisizinceko zikabani zikaKristu. Ungakhanyeli umuntu lo okuqhatshileyo kuphela. Asikhangeleni sibe kwazi ukuthi sizigqili zikabani bakethi zikaKristu. Kathi maforo ngibuze lathi songela. Nxa umuntu esiyahola engasebenzanga uthi uholani yakhona. Ngoba kuthiwa ingoma esihlabelayo umvuzo uphiwa ophumileyo. Yes. So silomvuzo wempilo naphakade esiwulindele njengezinceko. Yes. Nxa singasasebenzanga umsebenzi kaThixo ngobuqotho sizavuzwa njani? So zwanini bathandekayo sisebenza emhlabeni esikuwo kasiholeni sisebenzile. Yikuthi lo mholo wempilo abantu siwunikwe ngoba uThixo sabe sisebenzile. Yes. Nxa ungasebenzanga vele ivila uthi imali kanjani kahle. So asikubalanseni. Ngicine ngalokho nxa sikhangele la. Kule ndaba leyo yobuqili. Kwesikhathi abantu bafuna beze balahle iBhayibheli. Kodwa ukuthi iBhayibheli amakhiwa wabo yibambeni. iBhayibheli basithi thina basithathela thina isasilapho. Kodwa kuthiwa ngumuntu ingqondo yomuntu ayisiyo mfundiso yeBhayibheli. Umuntu nguye obuya okwathinta umfundisi ukuthi kwakuqunywa amanye amavesi lamaphi abantu bafaka abakufunayo. Kukhuzwe kuphela ukuthi awubani izinceko ezithembekile engasabali umuntu aqedisise ukuthi yena kukhangelelweni. Kukhangelelweni ngempilo yakhe la. Ake nisikhangele la ikakhulu uverse 9 umphinde nozi kwabaseEfesu 6 verse lika 9. Lani makhosi phathani izigqili zenu ngendlela efanayo. Lingazisongeli njengoba likwazi ukuthi lo oyinkosi yazo leyenu usezulwini njalo akukho ukukhetha kuye. Kuyabuzwa lapha dube ukuthi ivesi le ingabalwa phambi kwabaqhathwa bakho kumbe kwezinceko zakho kumbe kwabantu obaphetheyo. Ule responsibility ungaba sebandleni bakhona lawe abareport kuwe kuthiwa ingaba ivesi le phambi bekhona unyezwa njani? Yeah, izikhathi eziningi
iyanika insilela sibili ngoba kasiphathani kuhle. Lokho ngenxa yemvelo yesono kusebandleni ngiyaphuma nje sengani yimi engadala abantu labo bathungamela. Ngisemulini yimi ubaba lapha sengani vele bona sozidalwa izinto nje. Kodwa ivesi nxa ibalwa inginika ukuhlala phansi ngicanga ukuthi inkosi lapha engikhona ngithungamela ngiphatha njani abantu. Ngoba icine sithi lazi ukuthi lani lizigqili zenkosi esezulwini ebusayo. So indaba esithi emqoka lapha ukuthi laba abathi bona bayathungamela abathi bona bangazinkosi babe kwazi ukuthi ababathungamelayo laba ababusayo ngabantu njengabo futhi bonke badala uNkulunkulu bafela nguJesu Kristu. So indaba isekuthini siphathane ngendlela kwazi ukuthi sonke singabantu. Kakula muntu ongasomuntu, engumntwana omncane ngumuntu, eyisisebenzi ngumuntu. Sonke singabantu kuJesu Kristu. Madoda. Yayizwa leyo maphosa. Yes. Ake nisifundeni sazini. Okunye futhi uveze ungethi uthi sizakwahlulelwa. Angithi vele kule judgment vele siyalingana. Sizakwahlulelwa. Lo othi yena ungumphathi la ingcebo. Ukhona lapha reporter khona. Lokho asikuzwisiseni. Loba kuhulumende kumbe kusebandleni kusemabhizinisi esiyiyo wonke umuntu ulaye umuntu emphethe ukhona lapho ngesikhiwa bathi accountable khona ngithi le lapho za reporter khona. So indaba esilethileyo kuthiwa lathi singabaphathi abayininozi abayizigqili. Kuyini okunye esikutholayo lapha? Okunye sikuthola lapha ukuthi laloba ngemakhaya ethu le inguquko futhi kayifike kithi. Sinanzelela ukuthi vele kuqala ngikhaya amakhiwa athi charity begins at home. Kungasukela ngikhaya laloba emphakathini umntwana uyabefundisiwe. Uyabakwazi indlela ukuziphatha lawe njengenceku njengesigqili. Uyakwazi indlela omele uziphathe ngayo njengesigqili. Yazi siphila khathesi esikhathini lapho okulama abuses amaningi. Kunokuthiwa i-human trafficking, abantu bayathathwa bathunjwe basiwe even emazweni asempumalanga besiwa ngabesenzisa umsebenzi eminye emnzima kakhulu. Isifundo sanamhlanje siyakhuza lakho konke khona lokho ukuthi zingabe zizinceke zakho. Kuthiwa emhlabeni lo vele kulabantu about abangaba yizigidi ezingu-40 million abantu abagqilaziweyo. Yes. Ukugqilazwa lokho esesikukhuluma abantu abasebenza bengaholi lokudla bengadli ukudla kunjani bakithi weneleyo. Inkuthazo ekhona nxa ekhona oyenza njalo iBhayibheli liyakhuza khulula umuntu. Namhlanje losuku lwakho lokwenza njani lokukhululwa esonweni sona leso ukuthi hayi khulula lo muntu onjalo ngoba sonke siyizigqili zesono njalo sizinceku zikaJehova. Uyaloyisa ukubana asikhulule. Bese kusiba futhi lama abuses amaningi athintwayo ngabasemsebenzini lokhu noziya familiar with this. Ama sexual abuses, uabuzwa emsebenzini. uNkulunkulu kathokozi ngakho. Singatshoni kuyini okunye singakuthola ikakhulu sikhangele ngomcabango nalo. Ngikhumbuza enye indaba. I think iparable yana ebhalwa nguJesu. Kule nceke leyana yayilecala ilesikweleti. Yasixolelwa. Yona ithe ixolelwe yathi kwenye inceke futhi yayigqilaza. So khona kuyasifundisa ukuthi thina indlela lathi esiyenza ngakhona. Lelida maforekela ngizithathe la ukuthi kwesisikade sithi alami phela ndini lababusi bantshela balama targets abanike wona. So lami wena lawe ngicela uchaye itarget yami. Laloba ngingayitshayanga sokumele ngisebenze nzima. Kwesinye isikhathi izemphambanisa ukuthembeka kusekho. Ngoba ngifuna ukuthi ngigcwalise izifiso zikabani zikamafo kulokuthi ngigcwalise izifiso zikabani zikaThixo. Okwakuqale okunye ngilakho ukuthi umlobi obhale lapha laye uyasikhumbuza ukuthi thina lalabo ngithi ngiyabathungamela sonke sizisebenzi zikaThixo. Amen. Indlela esiziphatha ngayo kayilethe udumo enkosini. Kumele sisebenzi sisiyawelisa inkomo. Sithokoze ngokuthi hayi ongiqatshileyo sindawonye singamaKristu sonke. Angathi ngingambone tshetshe hlabela kwamana angenza khona ngikhaya. Kumele akhulume ngawe kuhle ngoba impilo eliphilayo iveza ukuthi lonke lingabantwana bakaNkulunkulu. Kutshela ukuthi laye uzokuncedisa. Lawe uNkulunkulu ekuphile impilo ongazange usukelayo ngemvelo kaAdam kodwa uyinike ngesiphambano. Okwesibili nguthola lapha umlobo akuqinisa futhi ukuthi uNkulunkulu osezulwini onguye ongumkhulu wethu
umbusi wethu Amen. ngala ngeta bejani Sure. ngala bandlululo umntwana umthatha njengomuntu njengobaba bonke ngabantu nxa besihlanu sobukhosi uthonisisa umuntu ngokuziphatha kwakhe ngokwenza kwakhe so singakwazi ukuthi uNkulunkulu usikhangele ngelihlo linye sonke sizahloniphana ngoba sonke singabantwana benkosi. Sure. Yabona. Siyabonga, nginanzelela ukuthi i-challenge enkulu ukuthi njengabantu kumele nje inguquko iqale kimi ukuze siphile kahle. Sinanzelela ukuthi sonke singamalunga emuli kaKristu, khethekile ukuthi ngumntwana wafelwa ngoJesu eCalvary, umzali laye wafelwa. Ngokunjalo asiphathaneni kahle. Nginanzelela ukuthi isifundo lesi silungisisa kakhulu i-unity, kuba lokubambana nxa singa sebenza ngendlela kaKristu. Angithi be. Yes. So nxa sigoqa lapha zihlobo zami sizihlanganisa imicabango sihlanganisa imicabango yonke elethiweyo lapha. uNkulunkulu munye ongubaba wethu sonke. Angithi be. Bese kusiba labazali. Ulethiwe lapha uthi abazali yibo abakhangela abantwana. Kulendlela okukhangelwe ukuthi abazali babe yiyo yona. Sesifithizele lapha labantwana ukuthi bona bamele babe njani baziphathe ngayiphi indlela. Bese kusiba lasemsebenzini. Uyazi umhlaba esiphila kiyo ngumhlaba okuthiwa kule social injustice. I-system yakhona indlela abantu abaphila ngayo. Abalolutho kumbe balemali kakhulu, abangelayo abalayo kakhulu, abalamandla amaningi kakhulu, abangelayo futhi banjani. Kuthiwa emhlabeni onjalo uNkulunkulu ukhangelele ukubana thina sonke sinjani siphathe sizame ngamandla wonke njengebandla. Usethintile udadewethu la uthi uqalisa ngami. Angithi phela uthi njengebandla sizame ukuthi sikulungisise sisiya ekuphetheni lapha. Kuyini okunye sikutholayo kumbe esingafuna ukukhuthaza abalaleli lababuyeli ikakhulu ekuziphatheni kungaba kubazalini okunye sesikuthintile kumbe ebantwaneni kumbe ekuziphatheni emsebenzini. Kuyini esingafuna ukufithizela lapha? Kule ndaba lapho engitholayo xa uPaul unxusa ukuthi sisebenze ngokufuqwa yikuzwisisa ukuthi kasisebenzeli umuntu. Kunjani? Uyakhethwa emsebenzini kababa ebandleni. Usucabanga ukuthi usebenzela labo obathungamelayo. Alright. Kulokuthi uzwisisa ukuthi la uyini uyinceku. So nxa uyinceku kawenzeli imbonani. Ukuthi abantu bakuchayela izandla wenzela ukuthi udumo luyele kubani? kuNkulunkulu. Ngoba ekugcineni lapha nxa ungasebenza uthintile ukuthi ivila mali engadli. Abantu abaningi bakhangelela ukusebenza kuphela ukuhola bengasebenzanga. Alright. 30 days kade ziyabuya kweke wathinta udadewethu lapho ukuthi umuntu uyatshone waya uyathola accountini yakhe kule bhathi kuphela esitulweni yena kakho kodwa inyanga iphela ufuna ukuthi ahole. Hey madoda, ayisibo bunceku obuthembekileyo lezo. Ngiyazi leyo umfundisi uDube uyayithanda lenda kakhulu. Uyabungezanga kuhle. Singasikho emalini kuphela. Asiziphatheni kanjalo. Onobayo phansi lapha uthi ulimi olusetshenziswa nguPaul lapha nje kumaKristu uthi njengoba sizinceko sonke. Yes. Sonke oqhatshileyo loqhatshiweyo bangabantwana ngokuhlengwa nguJesu. Sonke othena uyathungamela lothunganyelwayo. Yes. Sizindlalifa zombuso wezulu. Yes. So la nxa umthume enkomeni uyindlalifa njengawe. Yes. Uzakwazi umuntwana kayisomuntu nje okuyisichayi okungisebenzelayo. Ngumuntu olomfaniso kaNkulunkulu. Sizindlalifa ngizaba lokumhlonipha la nxa ngimthuma. Kasoze ngezinto yokumkhahlameza. Futhi kumele ngikhumbule ukuthi embathungamelayo amalungu ebandla la singabandla bombuso wezulu welifa lombuso wezulu kwenyilanga. Ukuze siye kudla umbuso wezulu sizaphila impilo yokuhloniphana yokwazana. Nxa sizakhahlamezana khona siyangena kuliphi igedi ebese sihlala etafuleni ndavele sehlokuhlala sisela. Kumele isisebenzi nami sike sihlale phansi sidle sixoxa basifica ukuthi lona ngoyelusayo lona nguyo omqathile kodwa bayazihlekela kutshengisa uthando kaKristu olisubusayo. Bese sicina ngikwazi ukuthi uJesu nguye ozasibusa. Nguye osibusayo ozasibusa lezwi sihamba ngaye. Kungabi lo bandlulo. Bona vele usubona ukuthi lwana nguyibhosi lwana isisici sokulohlupho khona phana. Yewethu. Mina nginanzelela ukuthi ngendlela esiphila ngayo siyabe siveza uKristu. Ungananzelela lapho Paul nxa ebhala kwabase-Efesu kwakuyizinto ezazikhanya zamukelekile ukuthi hayi isigqilo uyasiphatha ngendlela ofuna ngayo.
sinanzelela ukuthi thina njengamaKristu silomlando kakhulu ukuthi siveze ukuthi uKristu ufuna ukuthi abantu baphile njani. Abantwana abaye bengalalela abazali, uNkulunkulu is counting, umbubala wena ukuthi kumele ulalele. Izigqili ziphathwa njenge-property. uNkulunkulu ukhangelela ukuthi thina esimaziyo siveza ukuthi hayi yebo lingabe likwamukela ukuthi kuyamukelekile ukuthi iproperty yakho wamthenga. Yes. Kodwa uNkulunkulu ukhangelela ukuthi siphile njani. Yes. Elder Maforo. Yes. Sizathokoza njani sithi siyathwala izinyanda thina singasebenzanga. Ngilo verse 8 lapho oka Efeso 6 uthi yena lazi ukuthi konke okuhle umuntu akwenzayo uza kwamukelisa okunjalo inkosi loba eyisigqili loba ekhululekile. Ekugcineni kumele sithole umvuso. So sonke sizigqili. Right. Yes. Ngibona le isivuthiwe lezihlobo zami. Zihlobo ezithandekayo kukhangelelwe ukubana njengabantu asebephendukile abamaziyo uKristu siphathane kuhle. Abantu babone uKristu ngendlela esiphathana ngayo. Lezi ncebo zethu zisebenze lathi esizinceko sisebenze kahle. Sigoqa lapha kule ndaba yabantwana. Kuthiwa labo ngamakholo. Ngithi phela yikho indaba leyo kungathi yazi eminye imithandazo yethu bazali ayiphendulwa. Ngenxa yokuthi abantwana bathukuthele. Yes. Asikulungisiseni konke khona lokho. Asithandeni abantwana sibanakekele. Kuthiwa lokhu kuveza ukuthi abantu laba balindele uJesu njani wakithi ozayo masinyane. Sigqiba lapha Maphosa uzakuqala lapha utsho lawe amazwi akho okugcina siye kunozi ngizanikeza umfundisi uzasiphethela laphana abe sesikhulekela la. Babukeli labalaleli isifundo lesi esivezela khona ukuthi kumele sigcinane sondlane njengamalunga ebandla, njengabazalwane, njengabobhuti labosisi ngemakhaya kasondlaneni sazi ukuthi uThixo sonke singabantwana bakhe. Singabantwana sikhona lapha eLdama 4. Undiswa Mdube singabantwana kuKristu. So kumele siphathane kuhle. Yes, mazi. Mina nginanzelela ukuthi ukuphila ngokuthembeka okukhulu kuKristu singakwenza ngaye uKristu osinika amandla. uKristu kuphela nguyoza sisiza ukuthi sifunde siphinde kuthiwa ukuthi learn and unlearn osesikufundile uzasincedisa uKristu kuphela. Yes, izihlobo zami ezithandekayo. Sesifika emaphethelweni esifuna ukukutsho yikubana ayeni sifunde sikhitshwe lokho besilakho ukufithizelwa ngunozi lapha. Siqalise kutsha. Ngiyazi abanye bethu sikhuliswe sihlukunyezwa esingayithi adu ukuthi awubaba why right wayemvuse ngigijimisa. Uyazi kwesinye isikhathi ubona ukuthi lokho kwakuye ukukhahlameza. Okunye ku right. Isizukulwane sakhathi futhi siyekethisa. Abantwana bayatotozwa abayenza imisebenzi abababi ngama responsible citizens. Isifundo sanamhlanje siyakhuza bakithi ukuthi kasikubalanseni sikwenze ngokwendlela kaNkulunkulu. Nasemsebenzini asifundeni ukuphathana. Singenza njalo lasebandleni kube lenhlonipho kungabi lo yedwa ongumaqhuzu oyenza intando yakhe. Ngakuphakanyiswe uJesu. Sizaqhubeka silokho sifunda silokho silinxusa sihlobo zami. Asizeni futhi sithathe izipele zethu lamaBhayibheli ethu sitatiche sizwe okunye. Saqhubeka silokho sifunda sihlangane futhi kuviki ezayo sifunda siqhubeka ku lesson ngu12. Sizanikeza kumfundisi uDube uza kusinikeza amazwi akho okucina asigoqele acho alakho isifundo sona lesi abe sesikhulekela. Siyabonga babukele balaleli ukuba nasibe lesikhathi sokukhunjuzwa lizulu ukuthi singabantu abakhe njengezinceko zombuso wezulu. Sifundile okumele kwenziwe ngumntwana, ngumzali, omele kwenziwe ngoqhatshiweyo loqhatshileyo. Amen. Ekucineni engikukhuthaza ukuthi njengebandla lase-Efeso lathi silomlando wokugcina lezi zixwayiso le imfundiso yenje ukuthi njengomzali ngiphile ngalindlela lo mntwana lo mqhathi singancintisana ukwenza ukulunga ekugcineni sonke siyabingelana ekhaya ezulwini. Kodwa singehluleke ukuncintisana ekulungeni uSathane uzaqila abanye sehluleke kodwa umlimi ukhuthazile ukuthi safelwa nguKristu sonke sizinceko kasiphileni impilo ezaveza ukuthi ekuhlaleni sobukhosi kuyalingana wonke umuntu. Okudingakala ukuthi kade siphathane kuhle ngendlela uThixo akhulume ngayo. Inkosi isiphathise nxa singena emthandazweni sicingezeni sikhuleke. Baba wethu osezulwini siyabonga Jesu ukuthi sisaphile emhlabeni wonalo uyathumela izifundo ezisixwayisayo ezesenza sivuke sisuke phakathi komhlaba ongayisiwo siphile ngoJesu emhlabeni wonakeleyo kodwa sikhangela izwi elilandelayo.
Suxwayisile abantwana kumele baphile indlela abaphila ngayo, wasixwayisa njengabazali, wasixwayisa njalo njengezigqili indlela kumele siphile ngayo siqhatshiwe. Waphinde waxwayisa lalabo abasiqhatshileyo njengabathungameli bebandla labafundisi njengamalungu ebandla siphile njani labantu abasemhlabeni nxa sibatshumayeza ngoJesu. Siyabonga baba ukuthi konke lokhu sokwenziwe esikukhuleka ukuthi lesi sifundo nxa siyafinyelela umuntu munye ngamunye sitolike ngendlela yezulu. Bese kusithi nxa usugoqa umhlaba Nkosi wonke umuntu ozwile lesi sifundo athabathe ukulunga kwaKristu bese sibuthela sonke ekusindisweni ngoJesu. Siyabonga siyakhuleka. Amen. Amen.